Deborah Iebu ngesera na peti kotoma odongetelo ka weltunga irongitelo jokotaulo isomayo districta lo kata kui obu otema ebe itotos angoro toma atokshonu egelegela kotoma aparshanu jatar kesi toma angale ukechena elab so ijeni duch betoma para sangunu iterekina angor keda chokisoni po na sodi tidumunu jo e mama beru bore nito somai e mama domi dogo bidumunu jo da be eje polo pe yanga hera beru to mapakini mam tunge koto se shape kede e baka igasi kit ikota anyu be ishana kini tunga beje aberu to mapakini engara kitos atakitiebu ebe jasi kesi kopana ngara kitosi somero ilwedolti tomono ko districtan lwegelegela kotes so ikoto sanyu be idwe lweje aso somero irikaeta shoman siri duwe ejala ise somero narai imameta domeni te somaete Apollo cholongolo e kanyer ko districta kalo kata kui Geoffrey Omolo ngesi obu itigogong ebe ejeki eriongete loko weltunga idwelu Pesur aiboi kotoma osomero katida edite budget lo districta ke somo eriongete lo atukoto tomo somero ne podo itanyu ne ani bi ko kaduma tyo ai jautenelo ne to paina dukutuke si igola ene makita ebe igola ene yuara ujaske de uniform ujaske de police ne bere per ko kai yenguno soda July so iboren e na kidwelu Pesur apai keno somero aduka titim kiko kwa misiki ni mamngesi ejero narne takantakiro ikotakiro nenda Moses olokalo aboy kita Apollo na jakanuto ko districta kalo kata kui ngesi abala ebe so arema mechiboro ko ngun dori twena idara tune bong ni mutuno rako mamera iboro njokuna apala luin ni jasa kipi ni jasa okot ipu ikurwe minasa toma do jautuna ikur toma e angauni nyone atokishonu ipu narai Joyce Lomongin ambassador na aitosom e kopola dome ngesida ubiti gogong ebe ejokukanu isoma irongete loko weltunga narai alako angoronu ipu no ko distriktana luko teso ka karamoja limagete ngaberate marito ko warutu nenda de yakavingi kopo ingul da dang tarike yang ngedelenga kama ngedelenga ki waru di kara ki yebari tawni ala mana to gela kopo e joko kopo boy ka klong ni do tiningi uni bon to chakara ngapa dia e joko kopo e tarin karun kanikare radisi lo kata kuire tad Major Godfrey even Katamba ngesi obu ingeta Ikiliok Aigang ita angoro kecho koto maparasha no jatar kistoma angale uke the opposite sex plays an important role one to be educated that this fact of menstrual period is a normal fact, and moreover, even the male themselves came through that process. Kanuka TV East, Francis Ochen, Kodisukta Kalokata Quick.